Malailau malie aho e ki moe lele i Tonga hono kotoa, fia ki utaritari lele ki mo tonu, ki ho mo ngahi o ngō mo letio, kai o maa e televisone Tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi olo i o ngō. Tō ota ino sila i he ahoni ai ha e le hili e kakato ina maa i moa o la wiki e taha i siaina. Whakahoke o fisi palasi i he fiawhio e ahoni ai ola o i while whanganea. Pea whotuu ai ofisi o e kautaha MRM Foundation i Tongani ke toko nia ka kai whengata ia whai sino mo tō lekaleka. O kuta iepe ngahi taranoa kehe ana iangi pihai tau wakai ki ngahi o ngongo mei he mala e o e sipoti kai o maa e tō ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko auririani porutele. Kua kakato ai aahi whapuleanga a ena a whiwhio, tā matui ki ngitupo wono mo kuini na naspau o ki siaina, pea kua liwaki mai ai ha ele ki nupsila, koe aahi whapuleanga hono wa ene a ene a whio ki siaina, ai a koe fuafua a aahi whapuleanga i he taua whe tāwalo. Koe whakaiki iki mo popua aho. I he aahi whapuleanga koe ni, ne taltali ai e he Palestinio siaina Xi Jinping, ai na awhiwhio king tupo wono mo kuina na spau o i Beijing, o whakahoko mo talitali whakalanglangi whakakautau makehe pe koe Guard of Honour, ai nai ha ele ai e tamatu i o awhio ki kausotia i he whakalanglangi makehe koe ni. I he whewholowholai e tamatu i mo Palestini Xi, nai whakamamawhai ai e tuku pā ai ongo puleanga, ki he hokohoko atu ai whengawe a ki wāofi i e ngāhi ka venga ki he kehepe, koe whakatau mua ki he langa hake mo teke ai whakalakalaka i he ongo whonua. Koe kakato ai a ahi koe ni, nei lawa o whakahoko ai whakotu o e ngāhi a lea pau whemahino aki fo ou e hiwa i he waha o Tongani mo siaina, koe whakatau mua pe ki he whakaivia ai wāwhingawe aki ai ongo puleanga i he ngāhi sektoa maho inga ki Tongani pehe ki siaina. O ku kauhene ngāhi polokalama ki he sektoa ai mo uine nei, ai e nei kauwhoke e minista mo ui whakataimi, toke tā ana a kauwola i he mui wholau i he haele ki siaina, o ne kau whakataha mo ampastoa a Tonga ki siaina, tau ai kau ta atu ki he whakamooni o ngāhi a lea pauni. Ko ngāhi sektoa o tukanga ke ngāhi polokalama ngā ue koe ni, o kāwai ai ako, whe whakatau aki, mo ui mo langa whakalakalaka whakaekonomika. Keu hika maho inga hono whapapau i oko malo, hao mo uile lei pia i kaili e kina ka kai whengata i a whai sina mo tōlegaleka i Tongani, kua whatu uai e he kautaha i kai whātau mua tānaki tupo i loa koe MRM Foundation i nau ofisi i Tongani, ke whawhaingofua hono whakauatu i nau ngāhi ngāwe tokoni ma ai ka kai e whonua. Koe o wauni ne me aia no pele vaia mo i palemia whakataimi toke tā ai sake walueke. Ko e polokalamani ne iei tonu ai a Petit Lake ilo lahia o ne o mai whakaiki iki. I he whaike eke ngongo ai le teo ma televisione Tonga mo i pule lahi ai kautaha Josefina Veukiso, ko e whakaamu i kautahani ke nau tuu ma teo maupe ke whaiha tokoni ke whaamili o ki aihani ihi ho nau api o whaingata i a whakaisino pe hatou lekeleka o tau te whito ke ngai taimi o whemo ikinai ai whaamili. Ok magatu ungai ngā unu koe ni koe uhi ka whia mao ke whakapapau i he i kai tue noa ai toko taha tau lekeleka pe whaingata ia whakaisino. La vei pe o ku toko lahi ai whaamili o ku nau ngā ue. Pe a kulahi a ngai tau lekeleka o kai kia hataha ke toka ngai nau tolu i nau ngai api. E waha taimi kou kuo ai ho nau hange koe nau ngai whanau pe whakamopu nau ngā ue. Aia koe ki tokoni koe ni, te maulama mautolo whai ki tokoni koe ni, o lava atu o toko ngai pe hepe tau o whawhaki ngā ue. I e tau lekeleka, so koe tu lawe a ngofua, i e taimi koe ni o mawahi a tau ngā nau ngai whamilimi o nau ngai api. Aia o kau ki ai mo e kapau whi mauhataha ke ave ki a poimeni. Pehe koe whai ai ngā ue ki e ngahi a mea tokoni. Pehe kau ki ai mo e whai e whanki ngā ue hange koe fō. O ki kai ngata pe e nau whenga tu ke tokoni ki ngahi ngā ue whakaaho pe whia mau whakaaho ni ihi koe ni,
Ka o kau ki he ni mohono whakaata atu o ngāhi mea ngā oe tokoni, o hange ko salio te maa e tō lekeleka pe whaingata ia whakaisino mo e tokotoko. O kau ki he mua nau tokoni ki hani ihi o ngau whie mao ai ngā oe whakawhalei, o tau te whito e ni ki ono tokonia o i kau tauhi, ke whalei ki nau tolu mo whakalahi e nau ilo, ki ngai whaunga lelei mo tau ki ono tauhi o i kau tō lekeleka mo whaingata ia whakaisino. Lo tonga ai polo kalamani ne me ai a no pele vaea, o whakamalo ia ai ngā oe ko pole ki ai ai kautahani, e nau tuu o tokonia a tawha aki koini o matawaiwai ai a tongani i hono tokangai kina, i he mahino o ki ai pe ai kakai o ngnauli e kina i tongani. Nai mea a no pele vaea, o ku fie maolahi ke tokangai kina whakalelei e ni ihi koini, he koi kupu mo whaunga maho inga ki nau tolu i he nofai family mo society. I e whakamatala ai tale kita o e wātokangai kina i kakai tuulawe angofua, a e pot ngawe ngahi ngawe whakaloto whonua, o kua o ke toko ni maafe fit ngea o whangofulu maa walu, ai kau tō lekeleka i tongani whakakatoa, ai a i he ta uonongo fulu maa ono ki olunga. O kua o ke toko wāwhi fit ngea uonongo fulu maa hiva i tongani kotoa, o gnau mo ua i he whaingata i a whakaisino, ai a koe peseti ai e whit ngofulu, koe kakai ia ta uono ngofulu ki o lunga, kau ki ai kau tō lekeleka, pia toinga lewa o peseti, koe kakai ia ta unima ngofulu ki lalo. Kai ke ne fōfuafukotu ai kau taha MRM Foundation i Australia, i he wanoa ua taha, pia neongo nai oskamata pe ai ngā we i tongani, ka koe fōfua ofisi eni ai kau taha o kfotuu i tongani, ke ofi mo whakawhainga maari e ki hono whaka atu e nau ngahi ngā ue tokoni ma ai kakai o tongani. Ma ai ngongo a le teo ma televisione Tonga, ko au Betty Blake i lo lahia. Kua whaho atu ki he ofisi balasi e whiawhio e ahoni mei he komisoni whili. Ai ola o e whili whalea lea a tongani ne whai i he tuapule lulu wiki kua osi. Ko ona whaafoki atu eni o e tohi whekao mi he ne a whio ki he whili. Ko hiri eni a hono whapapau i ai pe aneawhi a i kai ki toi iai hakandi teiti e kole, ke toi lau whaou e ne whili. Heri hono tāpuni o e whainga maali e aneawhi a ia koe kakato ia, ai wike e taha mi he osiko ia ai whili whalea lea. I he whakamatala ai supervisor whai whili pitavuki ki o ngongo e le dio Tonga na ane pehe. Ke wika i kai whotu u kole atu hataha ke toi lau whaou e whili, o ko tō maope ngahi ola o i whili kua whakaha atu. O ko kau ki heni me ngahi whakatonu tonu ki ngahi whika e ni ihi o i ola i whili whalea lea a Tongatapu ono, haapai taha aua mo taha tolu, wawao taha wha mo niua taha whitu. Neongo i whakatonu tonu koini ne tuko mai ki mua i he wike ni, ka o ko kei tō maope ai ola o i whili o tō ki mua pe ai whika o i kau whakafofonga whalea lea, ne nau i kona mi he wahenga whili ko eni, aia ko whane whotu whitu awhi ma a Tongatapu ono, Saimone Kapitawa Vuki ma haapai taha ua, e sawhe he Latu ma haapai taha tolu, toke tā mo ale o tunoko ma wawao taha wha, pea lata i whainga a tangimana ma aniua taha whitu, i ene au mai ki ane a whine te egi mao e he komsoni whili, halaunga mei tu a whikau aki moe whili, pehe e vuki whakatatau ki he tohi whikau mi he ene a whio, kua pau ke whakahu watu ai ola o e whili ki mua i he aho taha whao ti se mā pe ki mua ngeai. Nora tonga ni aku kei tataki pe a tongani i he pule anga whakataimi kai o lewa kua whotuu mo whili ai pule anga who'o ma a tonga. I he whakamatala mi he sekeritari pule mo sekeritari ke kabineti Paula mauna ne pehe, e ka matalau mi he aho e whakahu watu ai ola o e whili mo hana whotuu, e he ene awhio hasea whakataimi o e whalea lea. Ai aho e hongo furu o kutuku atu ai ki he sea whakataimi o e whalea lea, ke ne tohi ki he kau kandidati kua nawi kona e whiri whalea lea, ke whotu watu ha whafofonga ki hilakanga palemia. I haka kato hono whotu watu e kau kandidati ke whiri ki hilakanga palemia, e paulewa ki he sea whakataimi o i kai toi laka i he aho e tolu, ke uiha whakataha e whale ki hono whiri o e palemia whiri. Whakatatau ki he kōpono taha kupsi uluake ko nistu tone, kua pau ki he toi i loto i he aho e nima hili hono whakanofo e palemia, whakatatau ki he kōponi manoa e hili ha whirilahi,
ke whanofo hataha o i kau whawawhonga o i kau no pele kua whili, i hono whotu uatu e he sea whalea lea ke sea i he whalea lea. O gutui ai eiki e pikopo o he siansi katolika tayo sisi a Tonga mo niwe, koe kakatoi mo ui lo tolu, koe a ua uia mo e tumutumu e whei ngāko, neongo pe koe hae tu o ngania o kiai ai a ko i e tau whakaako wanoa ni mā. Koe ne whakaloto lahi eni ki he whānawa koe kolisi apfo i he o wau tāna ki tu o ngai ako anga i he hoa tāo e ahoni. Koe e whakaiki mo senolita tu i vai. O kumahino ko tānak tuunga kolisi api fo'ou na ikai ke ui hatu ki mua ai ako anga. E toku mau pea tu ki mua pe koe tax ai ako anga i he ola ai Stevie whakapure anga. I e whalotolahi e kātinali seas katolika whakatayo sese Tonga mo niwe a menani soane patita paini kātinali mafi ko e talanoa tutuku ia oi aho. Koe mahu inga ai kakato oi mo ui i he tanumaki ai poto whakai atamai sino ka koe mea te pū koe inasi ai fuu ilo o e whakalau maari ke. Nā ane toi whamamawha e whānau ako ai ngāhi whonga whaingofua ai ako i he lolo tongani. Ka nā ane pehe ke au ai whawhalala ki he teknolosia kai whai aki pe ai vi malawa o kita i he whi ngāko. Lahi au pito a ngai tapa ke kehe ke whakamamawha. Ka puhange koe whanongo ke he ripoti wa ngahi rea na e whai. I ako katorika, tene whakamamawhai, ai kakato o e mo ui. The full person. Meaning, not just intellectually, not just mind only, pe koe atamai pe, ka koe sino, hongo, laumarie, pe mono natula whakasosiare. Pe koe wenga ki whehu i atu koe pe koe poto whakauri, koe tau mua rewa o e a ko, koe whaamu ia he osi e tau kotoa pe. E toloto e fo i pōpoaki ko eni, neongo na a kofi ko he ke lava he ngahire e soni, pe poto i he honi mātapu mo koe he eni sinia, pe koe hake whakatuutu hanga o tu i papa tapu mo tolu ke langa hawhare, etc. etc. Ka e hau kotoa pe, kono a kofi koe, whakatau kei i koe, e kawai ke iloho tareniti, o hangai ke whahinga na nau, whake nau pare, sipoti, whake ato e nihi ke musika, ka e hau kotoa pe koe wheituu ke lalanga ai, ho ngahi tareniti mo ngahi tufakanga ko ia, ke lava o whakauri ho o mo ui. O tongani o kumahino o kuui whakatewhito pe ai aho i he whāna wako le volofo mono, ka e toki ui pe tuki mua ai ako anga i he ola, ai Stevie whapure anga. Pea ko salute mai e whāna wako le volofo muwhito e ako anga maalunga tonga i he ahoni ki he ako anga. Koe kakato i e ngahi tau whaiwhatongia ai ako anga ki honoa koi, mo hono whakatupule kina haki ai e nau mo ui o i kei ngata pe i he poto whai atamai ka i he poto mai mo ui whakalau maali e. Na e whakailonga i ai i he ahoni ai tāna ki tuunga ai le volo fomu whitu e ako anga, ko e konga hono whakahounga ai lava mea ai whānawa ko koe ni. Mahino pe koe aho eni oi fia pia koe aho oi manatu melie ki he whānawa ko fomu whitu, i he tau eni e whitu ne teo i ai ki nau tolu i ako anga keuhi koe kaha au. Nei whawawhunga i ai e he matapule lahi ako anga, mawhi tā ai uluafi ai tatau mo i salute e whānawa ko fomu whitumo e nau lea, malo e teu tangata. Keke he koe o waoni ne me aia no pele maafu mo lady maafu. Uni a ngongo whakaloto whanua ia, koe ngahi o ngongo me malai o e sipoti hoko mai ia, mō piea o lie. Mala mo tau ki whilongo ki koe wakaini ki e malai o e sipoti. O ku whalala e whai a koe mataliki he kiliwhi wele ki he teu ai ne timi, mo teu ko ia o e una uraki wa inga i e whea sevi hu ko ia ki hipo mamani wanoa ua whitua ngai tim whewhine. Teu ko ia vei pā mo Amerika ha mo a pongpongi. Koe whamadala ne whai a koe pongpongi ni ke kautaha ngonga at mot kuki, hiri e wha osi
ai timi ki mo ai raki wa inga pongpongi. Nai be wele ku falala ki te teu ai ne timi ta refito ki he taimilahi ku o feo ia e whanauni pe a moe hana whanonga kua nau whalawai i he amanaki ko ia o e wa inga pe refito foki ngai whalau ki tō pure anga. I whamatala e whea kou nofo taha ne toka ngā ki he kau malu koro ta refito ki he whamaasino e ahoni pe a koe tō amerie e whenā pāse palani wa inga mo teu e pakihi a pongpongi. Nai pe foki e whaia ko, hok toi siofi pe me ngā hei whakalelei wha teknikare ki taimi ko ia e hopo ai ki roto mala e timi, pe o whalala o pito e malawa hei ne kau fōweti o ave e whekau ke whakalaka here o koro ai timi whawhepaki. Ne whamalo ia e pe whaia ko, ngā e whepopo wako toa pe mo e kau popo e mataliki, tai whito ke kāinga tonga i lano tonga, pe a mo ene tala monua e pe ki he teo e wainga pongpongi, i he taimi a tonga ni ka koe whalai te ia i o tumotu koki. Ko mahino ni e toi nofo pea e senta hopo o timi whawhanua tonga, rope tong ia pe mo timi ko ia Sydney Roosters, ke toi kakato ki wanoa wahiwa. Hiria hono whawapau i pea me i he kalapuni, ko toi whakalolo e ne area pau, tai whito i he whemau ko ia hakau tangata lelei au pito ki e tautua a. Nai osi area pau whoki a tong ia ki he wanoa ua whitu, pea i he ahoni, e toi whakalolo i e ne area pau ki he tau e ua. Ko ia kwewhia i kalapu ko ia Roosters, i he mahino koini, e toi nofo pea me tāpure tonga koini i he timi, ne onko whenga maari e ia, e lava ke toi siofia i hono kaha u. O swainga foki he whiahi koe State of Origin, pea kono ta ua taha pe. Mau inga o pitoia ke puke, tare whito ki he te waki koe ngahi whiauhi o e nāla e la. I taimle tau pe foki o ku ngari pe toi foki mai a Mark Nawangi Tawase ki he kalapuni, pe au ku mahino o pito e molo muiwa e ato ia i Daniel Dupou, pe mo ni ke he i he kalapuni. Ko e wakaile wa eni ki he to o ngā oi ea, i hono tuku mai me wa a wakaimatangia tonga i whamotu, whakahoko ato e viria me whaanono. Malo e lau maare hau eiki pia mo e le rei e tonga toa, talitari rei peki mo tolu ki e tau whamatala ea. Ngā he tala noa lalahi, alo maari e ko ngā lahi o tonga, neongo waiwhenga maari ki ha uhatu mo toka e lahi alo maari e ko ngā lahi o tutonga. Whātoke lau ki hongo niwa, waiwhenga maari ke uha e ngā waiwhonuani i he pōni pa pefo ki a pongpongi. Ka koe wakaen ki i misi satellite ko ia o e ahoni, mahino pe ma wahe atu e alo tāmaki na ne wesia o tau ngahi wahe whonua ki e whakahahake. Pea alo maari lelei ai ai whakatonga. Wahe whonua ko ia Tongatapu e ua pefo ki a apai pe mua wau. Neo nai ngahi ua tu motoka na lahi alo maari e pea ngahi wahe whonua ko ni. Koe whakatoke lau ke hongo niwa o kei toka ai ai konga e alo tāmaki. Pea kune kei fo umo ngā unu mai pe me whakatoke lau hihi fo ki hongo wahe whonua ko ni. Ko ia ai, o ki tuku at pia e whakatokanga uhalahi, pa peho ke tāwhea ki he wai whanua ko ia o iongo ni ua. O te pia ma whakatokanga hako, mo e whare i ke ngai whakaiki, ki potahe e pia o iongo ni ua, kai tau te whito ki e ria ko ia o ku mana. Malawa ke tō taku e au ki hawiri hako. Au he nima ko ia ka hako mai, kei uha pe ai whakatoke lau, kai lahi alo maari ke whakatonga, e tau whai whanonga koe ke whakasinga u ke pe whoke u ke kahau. Ngā unu mai alo maari pe me he whakatonga hei ifo, e ne pure ea ke ia, ai tōunga koe ea pe whoke toka anga hawiri, angi e pa me he tonga hahake, pe a lahi alo maari o tonga ki he wike kahau. Ka koe whamatala e koe pe me he pōni o au ki a pongi. Lahi alo maari e pe whakatonga, vai whanua koe ia o wawau, hapai Tongatapu mo e ua. Malawa ke ha uhatu mo tō ki ha apai, e lahi alo maari pe. Ko e ngoni ua, malawa ke kei uha e ngoni ua i he pōni, lolo lahi e ngai taimi, pe a moha mana. Ko e hawiri o mai tahi e hongo fulu ke taha nima ki Tongatapu mo e ua. Angi iki ki ha apai pa mua wau mai tahi pe ia e hongo fulu, pe a mai tahi e taha nima ke hua nima ke ngoni ua i ngai e ria koni o ku mana. Ko e moko taha e a ke pōni e a ue ke maulalo. Tikriso sasi ua ki Tongatapu pe mo e ua, tikriso sasi ua tolu ki hapai, ua wha ki wawau, pe au e peke tikriso sasi e ua nima ki he ongo ni ua. Whamtala e koe ki a pongi, e kei hoko pe e uha ke whakatoke lau ki he ongo ni ua. Ka koe toenga e ngahi wahi whonua, lahi alo maari e. Wai whainga maari e ka ngahi uha tu mo tō maama, hangi ke wahi whonua koe no ha apai, ka lahi alo maari e pe ki a pongi. Fua mawhana pe koe maalunga tahe fua mawhana ki a pongi. Tikriso sasi e ua walo ki Tongatapu mo e ua, pe a tolu noa ki he ongo ni ua. Ko taimi ko ia o tahi,
tau maari e tahi o si wani ma koe pa me taha tu apoi e poni te mahatoka toi kuata ko ia ke walu pongpongi a pongi. La pe moi mahina hope la ato hunga fulu ko ia ki he ono pongpongi pe pongpongi pe ato e mahina o ono ko ia pe me taha tu apoi pe moi e poni. Whaasak pe aha ni maka hoko mai ki Nuku'alofa lahi alo maari e whakaosinga ko e wike. Malawa ke hau hatu moto kamatang ko e wike kahau ka lahi alo maari e ki he toenga o ngai aho ko ia wike kahau. Fua mawhana aho ni maka hoko mai au ke maalunga o tipiso sasi e wafitu ki he wahiwa. Ako taumatanga pe ke aho ni. Malo mo mea mai, ka mo mea. Ko e tō ngaia o e ea, ka tau toi wakayange pehe ki ngāhi ulo i o ngongo. Tō o tā ino sila i he ahoni ai hā e le hili e ka kāto e na mā i moa o la wiki e taha i siaina. Whakahoke o fisi balansi i he whiawhio e ahoni ai ola o e whili whalea lea. Pea whotuu ai ofisi o e kautaha MRM Foundation i Tongani ke toko nia e ka kai whaingata ia whaisino mo tō leka. Mo e ka kata i pia o ngahi o ngongo mo le tio kai o maa e television e tonga ki e hawani mo whakaamu ne o taki kotoa tu yang ki loto whangi kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai, ka mōngi a.